Larsab General Vijay Kumar Singh and Voin Khan India Ram Thiar Puisang ni Somni Pasari Atana Mizoram Puma House Listing and Housing Kalpui Tur Inzialu Bulchan Nahlok Bhavan Aizola Ane Langklang Takamax Kalpui Turin Mizoram Information Commission in Mizoram Healthcare Society Asia Tira Sinod Hospital Nena in Remna at Hauhnar Peturin SPIO Asia Tir Lok Sabha a Women's Reservation Bill Chungchanga Prime Minister Narendra Modi chuan political nilaw ramta na thattura ni ati Israel Lebanon in biak nakara Iran Parliament Speaker Galiba Fan Great Hezbollah ta na thucha soyin Iran le exist of resistance itharaw pakhat anni ati Aizola chengin Runmawi TV clear to te chibay vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani a tuna chanchin kim changzo kinilaw nga L.Chhakchhuak mang u Larsab General V.K. Singh and Voin Malam Khan India Ram Thiar Puyata na Mizoram Pum House Listing and Housing Kalpui Tura Inzia Lu Bulatana Heminu Hian Ram Chung Mundang Terwalin Mizoram House Listing le Housing Thiar Pui Chu Kalpui Zui Ngalani Larsab Chuan Thiar Pui Boy Pui Tu Te Chu Mai Omlo Tura Thei Top Chwa Tura Cha In Shia Thiam Lo Nei Te Po Thataka Shilfia Zela India Ram Thiar Puya Inziak Ludvek Thei Tura Chanla Turina Cha a Avoy khadna atana digital census kalpuya ni chu phur omati thu soin a hlotlin ngei theina turin mi puite po chhar pui boy pui tu te thataka lo troi om turina cha bok lok bhawana tana enumerator tura ruat ph lalrem ruati chuan Larsab in April ni sari sangni somni paruka self enumeration alauti to atanga self enumeration id adon mangin atrulang te atifela Larsab hian house listing and housing chu voin khana zo felani Thiar Pui Sangni Somni Pasari hi India Rama Digital Census Masaber Turni in Thoni na Kalpui Turani a Thokhat na house listing le housing baka hian a thoni na population enumeration chu February Sangni Somni Pasaria Chan Tura Ruwa Man ani Voin Khan Saitual Excise and Narcotics Station na annual inspection na iniin Excise and Narcotics Department Commissioner Puzet Lalmawii inspecting team Tetsuan ang munatloin an endika Pulalming Thanga Saitual District Assistant Commissioner kay Shuay na in Mamole Duzong Soy na hun Darbar ne ngal anibog END Commissioner Puzet Lalmawii chuan thusoyin harsad na omlawa Mizoram chunga District Shanga annual inspection an kalpui thei chu lom omati thuwa soya Saitual END station na thoktu te chu in thlashung lawa an mamote thlen turin a soma a thei ang angapui a in huam thuwa soibog END chu sarkarin thei top at chwa pui ti soyin lir theile manrua a te po ma an son hle ani ati a sarkar tan le ram le nam ta na thei top chwa chu a thoktu te bat ani ati END Commissioner chuan Mizoram harsat na lian tak churui hlo hi ani ati a END a thoktu te chu chumi do turan na thok anni ti in shethar tura cha in lungoi takle chanhem ngai taka an na chu thok chhunzom zel turle khotlang shwai tu tele NGO den en tho ho na thatak nei chhunzom zel turin a fuya tundin hmuna hian Saitual District Assistant Commissioner of Excise and Narcotics Office Nwaya hian thoktu som pathum anom meka Assistant Commissioner ho na Nwaya OC pakhat SI pakhat ASI pakhat wireless operator pakhat Constable Pasari le 4th grade pakhat anom mekani Langklang Takamax Kalpui Turin Mizoram Information Commission in Mizoram Healthcare Society Asia Tira Sinod Hospital nena in Remna at Hauhnar Peturin SPIO Asia Tirbog Advocate JML Somzwala Vansong in RTI mga zona Asiam ahuna chan anilo wangle chan na adona alung oilo thu athensu Mizoram Information Commission full bench chuan tun thla ni kwa khan angai to a hearing a hian complaint he lu tu le Mizoram State Healthcare Society SPIO le RTI zona Luhun lai SPIO ti anin lana Mizoram Healthcare Society le Sinod Hospital 10 Max Kalpui na tura in Remna anzia kopi le detail pricing chu tun thani som pasari naktu gralma a complainant ne na athona Peturin State Information Commission hian SPIO chu thu ape ani Max Kalpui na ami pui sum man ani chungin sarkar chuan thuptam tak anei ni in complaint helu tu hian soya Mizoram Healthcare Society in Damdo in Shang te in Remna azia puya thuruk anga vontur ti tarlan na confidentiality clause da lutelin hemi be chana manghian damdo in shang ne na inrem na an siam te chu mi puisha theilo turin an thup thlata Mizoram a private hospital te po in Mizoram chung le pon lam private hospital dang tele sarkar inrem na siam dan an sha theilo awangin vo in thlengin max anzom theilo pha a atwar tu chu max zom tu sarkar na thok
pensioner le mipui nol pui damlo te anni le si awangin appeal hi a thelu ti complainant hian a soi inrem na a confidentiality clause da lu tel chudan kalani ti complainant hian a soya hemitlo chana thunei tu ten RTI zo na an chang du lo le Mizoram Assembly a MLA te zo na hial te po sarkarin a chang du lo chu Right to Information Act 2005 bo chiat na ani awangin State Information Commissioner hian azwal ko ta ti asoya thutluk na siam tak chu dan ro rel na von himna mipui te ta na hlotlin na sataka angai ti complaint thelu tu hian asoi Center for Environmental and Social Justice CESJ chuan aizol bazar bung kon le dag in pui inkar kong ti zauna tura sarkarin lamwal chevel kong pui hnaya ding thingkung engemaw zat ki tura hma alag na chu do dalin nimin levo in khan thingki tura sarkarin na roite andanga CESJ working chairman B.Vanlalchhanchhuahi chuan thi hwamin an do dal zel donati B.Vanlalchhanchhuahi chuan Runmawi palai zo na changin sarkarin thingki zonga kongpui ti zau atum na chu thalo an ti thua soya kongpui zau thale nuam chu anni po inan du thorwalin helai munzim te a thingza somsari paruk lai kongti zau na na ki hian aizol khopui traffic tot ati zia pha anrin lo thua soyani sarkarin thingki tura chinchia za somsari paruk te hi veng him turin thi hwamin an tangdon ti soin B.Vanlalchhanchhuahi chuan India rama thinghum hala malak na lian tak tak lo om to a Assam Rifles in lamwa le a chevel an chwa san ma deuh khan thing omza chiarna an nei thua soya thingzali somriat vel an chiara chungzinga chuan khovela thingwang tak tak le boruak tha oxygen pe chuak nem tak tak te po a oma thi hwama an malak na in omzia anei lo chuan court hial po an kaldon ti asoi B.Vanlalchhanchhuahi chuan mason na na tho an do dal shimshim ani lo thu soin kongti zauna tura thingki aya phunson mai tura PWD an ngen thu le thingchukit kherlawa lirthein an hel mai thei tura kongpui ti zau zok tura an ngen thu soibok MPCC General Secretary, MPCC Spokesperson ni Bok Dr. L.Chhakchhuak sarkar hian mipui tamzok maksa inziak lut tura adu tak ani chuan mipui nol pui ban phak turin enrollment fee atiniam mai tur ni a kan nga yati MPCC thupuang tu chuan max chu amang tangkai tu damlo te an hmai za awangin Congress Party chuan apong takin soisel an shehle nia soin heti chung hian max and call tu official ten theito pan chwa lain sarkar ho tulian te hian ani na bak ka an fakchine ro tha kan tilo an ti a max chu uluk takin an ji chiang ni in a soi anjir chian na atanga an hmu danin maksa inzia lu na manchu atam thama wangin sarkar atanga hlo lalo mipui nol pui tamzokin an chhor phalova an ngai thu Dr. L.Chhakchhuak chuan a soya Congress hun lai khan Mizoram State Healthcare Scheme a inziak lu chung konwai khat chuang te anni thina tuna ero mipui nol pui maksa inziak lut an claim tahle ati inzia lu na manasa na wangin tun thlani sompali thleng khan mi singni sang kwa zali le somsari pani chau an inziak lut nie soin ama kum ain mi sang kwa chuangin an tam to zoka heti chung hian sarkar kal to te hun lai inzia lu tlem ber lai po an la phachwang lo ni in Dr. L.Chhakchhuak chuan a soi Congress hun lain mipui ban phakin enrollment fee po sang lo taka healthcare scheme an kalpuya wangin chung konwai chuang inziak lut an omthin ti soin MNF sarkar khan enrollment fee ati san shet nuwa kumsang ni somni pani le sang ni somni pathum chunga inziak lut khan na satakin atlaniam ta a ama kum October sang ni somni pakhat atanga March sang ni somni pania inziak lut singriat sang sari zaruk le somkwa panga chu sang ni somni pani le sang ni somni pathuma chuan singthum sang kwa zanga le panga atlaniama he hian healthcare scheme enrollment fee ti san hi mi puin kan zo lo ti alanti chiang hle ani hati bok Congress thupuang tu chuan maksa inzia lu na man asana wangin ko shan shang te po an member te tranpui tura an pen chwa angai ta hi sarkar ta na za thak zok hle a kan nga yati a sarkar hian mipui tamzo khi inziak lu tura adu tak ani chuan mipui nol pui ban phakin enrollment fee atin hiam mai tur ni in kan ngai ati ani MNF Publicity Board in tukin April ni som paruk sang ni som ni parukhan sarkarin saski sum ati laps man na turzing mi ni soi Bethlehem veng thang hole Ramthar veng multipurpose community center sak na turte antlo Saski sum
Bethlem Veng Thlang Hall Sakna Tur Cheng Noi Zathum Somni Pathum Le Ramthar Veng Multipurpose Community Center Sakna Tur Cheng Noi Za Somli Pali Chu Sarkarin Atileps Ni In MNF Chuan An Soya MNF General Secretary MNF Publicity Board Secretary Nibok Puvi L Cross Ne Zova Chuan Cheng Noi Sing Thum Sang Ni Le Zariat Mga Na Thokal Tur Meka Cheng Noi Sing Khat Sang Khat Le Za Somnga Pani Chu Aleps Ni In A Soi Puvi L Cross Ne Zova Chuan ZPM Sarkar Sum En Kol Thiam Lo Le In Tha Dara Kan Tel Chhozel Hi Apoi Ti In Mason Na Thlen Na Mun Veng Mi Pui Be Se Ang Thleng Phalo Tur Hi Apoi Kan Ti In Angai Na Shelo ZPM Sarkar Hi MNF Chuan Kan Dem Tak Zet Ani Atia Central Atanga Sum Soi Chwa Lian Tham Sha Tur Aom Lo Laya Saski Manga Mute Ariral Mai Hi Thil Lung Chia Thak Takani Atibok Athok tu tur Shiat Sa Restricted Tender Manga Na Tho Saski Sangni Somni Pangale Sangni Somni Paruk Part 1 Nwaya Na Somli Pakhat Thok Tura Ruah Manani Thu MNF Publicity Board Secretary Chuan Soyin Lomlian Thamadu Sakzong Te Blanket Approval Manga Na Pek Ani Atia Sumruah Manatanga Za Asom Thum Pali Chu Second Installment Ta Local Tur Lepsta Chu Ni In A Soi Saski Sum Lepsta Zinga Na Som Panga Te Chu AMC Huam Chunga Na Tho Na Tura Ni Soyin Heng Na Som Panga Atang Hian Cheng Noi Sangka Zakwa Som Kwa Atham Raldo Ni In A Soya Aizol Mi Puita Na Chana Na Satakani Ati MNF Publicity Board Secretary Chuan First Installment Za Asom Ruk Paruk Man Na Utilization Certificate Pek Mumal Lo Awanga Heng Sum Te Hibo Thawani Atia Kan Than Lal Fu Lo Ten Andu Dua Ansin Le Tur AMC ZPM candidate Te Hi Mi Fel Tak Tak Ma Ni Se Thanchi Ani Lo Zia Chiang Tel Telani Atibok ZPM Advisor Pubilal Chanzovan Sarkar Alo Pianin Mi Puiten Be Sena Thar An Nei Thin Thu Soin Sarkar Thar Lo Piang Chuan Mi Puite Atibeidong Thin Si Ni In A Soya Kum Sangni Somni Pathuma Pulal Du Oma Kai Shwai Sarkar Lo Piang Chu Thaber Lo Ma Se Na Ero An Thokrim Hle Ni A Soin Mi Puite Ti Beidon Ayin An Ba Na An Kai Mek Zok Ni In A Soi AMC in Thanlo Turata Na Aizol Mun Shanga Street Campaign Nei Chau Meka He Thu Hi Pubilal Chanzova Chuan A Soya Hun Masalama Khan Mani Ke Adin Tum Na Lam Hoi Lo Zongin Kan Ram Hi An Lo Kai Shwai Rei To Lutuka At Ho Na Don Tum Na Ril Ru Mi Puya Kan Tu Rei To Lutuka India Ram Hian State Tinte Mani Ke Adinga Zapui Omlo State Ni Turin State Chanpui Na Po Atitlem Tial Tiala Chutiang Booking Corporation Kan Ti Te Po hi Mani Ke Ading Tura Duan Mi Pui Chia Tling Kho Matanga In Rel Bol Tura Siam Ani Atia AMC Sarkar Kalta Khan Lunglei Municipal Council Thar In Rel Bol Na Po Atluk Meu Lo Ni In A Langati AMC Sarkar Liam Ta Chuan State Sarkar An Thopui Thavak Lo Ni Soin Pubilal Chanzova Chuan State Sarkar Kha Che Tha Ang Ti An Hlau Ni In Kahmu Atibok 33rd Mimsa Racing Championship 2026 Tunaktuk April ni Som Pasari Hian Twirial Airfield Ta Chana ni Don Ta He Championship a Hian Team Som Paria Ta Chingin Rider Shang Ten Chak Berni Tumin Anin Eldo Nani Two-wheel circuit race Two-wheel drag race Ate in El Nane Ani Anga Four-wheel drag race Le motocross Ne Chin Surem Chanzog Na Avangin Motocross Le autocross Khotchunga Ne Turarwa Manani 33rd Mimsa Racing Championship a Hian Team Shang Som Pariat Atang entry za Som Thumaluta He Championship hi Indusin General Insurance formerly Reliance General Insurance le LBS Suzuki Tenan sponsora Mi Zongzong He Championship hi lo chim turin Mimsa Chuan so mani Tukindaru Khan Khozol Police Special Team Neidon Junction Alir The Enfia 210 Scooter Aerox MZ01 X 8339 Lashiat Puya Kumsom Ni Panga Lunglei Chan Mari Khalachangin Heroin Hong Kwa Gramza Pali Cheng Noi Somni Le Singriat Manhu Le Mobile Phone An Man Champhai Police Tepo In Mi Pathum Malsom Kimah Kumsom Pakwa Zotlang Champhai Lalmuan Puya Kumsom Ni Pasari Falam Halkha District Zemabok Aizola Omle Malsom Tuanga Kumsom Pariat Khomoi Myanmar ten he na tangin methamphetamine ke ziriat cheng viable cheruk point pali manhu an mana mual koidai zo khothar konga motor super carry MZ01 AB 7838 David Lalram Liana kumsom ni paruk tahan Myanmar Khomoi
Myanmar acheng khal atangin heroin hongruk gram somsari pakhatarit cheng noi sompali le singni manhuwa chhut an manbok khan konche gate duty champhai police te chuan Mexicap MZ01M 9674 champhai tanga aizol panatangin heroin hongruk gram somsari pani arit cheng noi sompali le singli manhu po manin he motora chuang kele Runmawi kumsomli pali farm veng lunglei tuna khomoi Myanmar acheng nia insoi hne na tanga an manani heng baka hian champhai police chuan Chalboya junction khan konche gate a heroin honga gram somrukarit cheng noi khatle singni manpo bike pakhat zo khothar tanga aizol pan MZ01Y 1459 lalom zowa kumsomni pathum zo khothar khal atangin an mana zo khothar police in Mexicap driver pakhatin mi thil thon la phethau chu arin hlel thua shil nu en fia in heroin honga gram somnga pali arit cheng noi som le singrian manhu mu ani a he Mexicap hi aizola zui thla in he thil thon lo dong song tu zo parmoi kumsom thum pariat kelkal tonjang state Myanmar chu an manbok Excise and Narcotics Department po inimin khan foglen veng aizola methamphetamine kezi som point bial pani pakhat mum noi khatle anei tu nia pu mi pani Jakaria Hussein kumsomni pariat Dolchera Karimganj Assam le Taj Udin kumsomni panga Nagharia Karimganj Assam nia inchalte baka methamphetamine phurna tana an man Maruti Wagon R AS01 FG 7776 an man Myanmar atanga heng ruilo methamphetamine ron keng tu nia shiat lal nunjiri kumsom thum pariat khomoi Myanmar nia inchal po nimin vek lailama khan khatla aizola man ani a ruihlawa phurkwal na atana lo puitu vanal rin tluanga kumsom ni pasari amveng south aizol nia inchal po ni zan khan man ni in heng mi man te atang hian mobile phone panga man telani bok methamphetamine te hi asama the thang turati mek nia shiat ani Mamid Excise and Narcotics Department duty te chuan ni zandar kovel khan tuidam khodai dumping ground bula ruihlo heroin number 4 hong ni gram somni pathum le anei tu mi pahni le an chuan na bike an man heng heroin number 4 nei tu te somba kumsomni pakwale CK Benila san kumsomni pali bru namveve kolalian bru khwa khomi nia inchalte anni a Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 nuaya case riptak siamsak anni Mami district ta hian heroin te hi ahlom liana manawang viawa Mami district ta heroin lo lut te hi atlang puin chen om state Tripura le asama tanga lo lut ani tlang puya heroin te hi bhaga kep chinsen anti angchia fun thin ani a nizana excise te man po hi asam garmura ami anlag bongwa ati raltura anruang man ni in an soyani Mamid Excise and Narcotics Department te chuan atlang puin Mamid district ta heroin lo lut te hi Tripura le Assam state atanga lo lut ani awangin poldal na sad ani to china Myanmar atanga lo lut te hi chu atak lama za asom ria chung lama ni lain Tripura le Assam lama lo lut te hi chu za asom rukvela tak chawani thuan soi nimin khan Mamid Excise and Narcotics Department te chuan bongwa khwa a bru le tuikuk khwa aruka zu siam te andapa luikama zulo thlorlai bongwa khomi pathum mechia vektele anju thorsa le zu thorna manrua te an man ngal bok ani Paisen Police check gate duty te chuan nimin khan bolero pickup MZ01 AC 4086 an endik na a dan lovazupur asenchi liter zani somsari pakwa Royal Stack Iconic White Royal Green Magic Moments KD50 le beer liter zani somni pariat Kingfisher Stock Hayward Godfather an mana printed price angin avain cheng noi khat singa sanga zali man ani Zuman kai noya hian lir thei khaltu le nei tu Subaranta chakma kumsomli pakhat son of Judha Moni chakma of chongte si Mizoram chuman halin vaireng te PS a thubuai zialu ani Longtlai khopui faina thiang hlimna le moina tura in rail bol na cha om theina tura district administration le LADC tangkopin ma anlak hona tur Tholo dirtwa stand up longtlai kalpui tur suvo in khan advisor to chief minister MLA ni bog Dr. Lorraine Lalpeglia na chinza ina hong Dr. Lorraine Lalpeglia na chinza chuan longtlai khopuin mason na ane theina tura malak na turwa manani chulom omati thu soin longtlai bor sap le LADC CEM 10 ngai twana thui tak anlo nei chu khopui tan chona na satak amachon angai do ti asoya tute ma he malang na hian ol the ani don lo ni in a soi
LADC Chief Executive Member Pusilal Somzwala po in Longtlai Borsap Pudoni Laruat Sangan Longtlai Khopuile Longtlai District Mangai na atranga he malag na turhi duana ni thuas soya Tranrual na chata katrangin Longtlai Khopui chuan mel thar amunge abese hle atibok he hun ka shwai tu Longtlai Borsap Pudoni Laruat Sanga chuan tu te po in mangai na le nei tuni na thinlung puchunga Khopui an enkol chuan Raitea Longtlai Khopuin mel thar amu tur thuas soya malak na turarwa mana LADC le police lamte tlomngai po le chanchin bumi te an phur le nia soin Tranrual na nen the top chwa turin mo phur na nei te so mani Pong swal thu boy ne Tlanbo Najendra Tripura kumsomthum pali son of Braja Bashi Tripura Chomanu Dhalai District Tripura chutun kar thole ni khan bil khothle police te chuan Assam police te puina in Kundanala village Hailakandi district Assama anman Tarlan to angin inrin nikalta khan Najendra hian bil khothle phai phenga an hnampui kumtling pakhat chu Hurswal na lamhoya akhoya wangin bil khothle police FIR thelu ani a ama hi atlan bozuya wangin manluk the ani lova tunkar thole ni khan Assam police te puina in Kundanala village Hailakandi district a bil khothle police te nan mana thuboy an siam nuwa nimin khan kolasip district court a shwaya ni a bil khothle police tender kar somli pariat chung court a remand andil angin ankol ri don ani LPG le POL report ilaw ngai thak chunzomang o nimin jing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sangkhat somthum pariat in wareng te supply check gate paltlanga wareng te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliters an hi somnga pathum Mizoram chunga phurlu ani bok khochin ilaw thlir hawang o State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center aizola changa meteorological data achinchia danin ruwa atlalawa temperature alumlai berin degree Celsius somni pakwa ani a avolai berin degree Celsius somni ani khwa arolai berin za somruk ani a anonlai berin za somsari panga ani voin ningani hian mamit kolasip aizol champhai serchip lunglele Longtlai district mun claim te arwa sur theina za somni panga atanga somnga a oma district dangsonga khwa thatura rin ani Zirtomni khian mamit kolasip aizol champhai le khozol district mun claim te a ruwa sur theina za somni panga atanga za somnga a oma district dangsonga khwa thatura rin ani Mizoram pon lam chanchi ni lo ngai thak chunzomang u Lok Sabha a Women's Reservation Bill chungchanga Prime Minister Narendra Modi chuan political nilo ramta na thaturani ati Prime Minister Narendra Modi hian voininga ni April ni som parukhian Lok Sabha a thuwa soya mechhiate reservation le delimitation chungchang atar langbok Prime Minister Modi chuan hedan hi kumsom ni panga atanga kumsom thum kalta khan ngai to atran alo ni to a achul zia le poimo zia sha in voin ni hian atakram kan thleng theita ani ati athu soi chunzomin atul dana zerin ahuna siam thanzel ani a hi democracy moina ani kan democracy hi democracy nu ani a kan democracy hi kumsang tam tak chung chu mason na kong ani to a he hausa omzong hian he mason na jin konga hian thilthar bel cha turin hundom tak kan ne ani ti in Prime Minister Modi chuan soibok ram mechia te hiringla local sela thutluk na siam ro se chuba ka politics nen inzom su seti in ram hlok na turani atibok Iran Supreme Leader Advisor chuan Strait of Hormuz police ani chuan US long te chu an pil thei thu in a vo khan Iran Supreme Leader Senior Military Advisor Mojtaba Khamenei chuan Washington in Longkong poimo takhi police atum ani chuan Iran chuan Strait of Hormuz a US naval vessel te chu abe theya apil theido ni in a vo khan he vo khan hi Islamic Revolutionary Guard Corps Commander in Chief Louis Mohsen Rezai ne na tanga chhuak ani a thamasa khan Iran Supreme Leader in Military Advisor ata na ruatani Donald Trump hian Strait of Hormuz police ni adua hi ina ani hi US ang sipai chaktak na ani Iran State Television na comments ti chwa soi televised interview ne ina sipa uniform hachungin Rezai chuan heng inlong te hi kan missile masabera apil do na US sipai te tan hlau omna na sataka siam do na ni kan missile te laka hian inin muthei anga kan ti chethei bokani ati
Strait of Hormuz si Khovela oil transit choke point poimo berpo lalani renga ti buaya chuan Khovel pum hua pa energy supply le event himna konga hong lian tak anei thei ani. Israel le Lebanon in biak nakara Iran Parliament Speaker Ghaliba Fan Great Hezbollah ta na thucha soyin Iran le Excise of resistance hi tharau pakhat anni ati. Israel le Lebanon in biak na annei thei chungchanga thuthanga omlain Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Khalibaf chuan nimin April ni som panga khan te ranin hetiang inka hai hi US le Islamic Republic in kara in remna siam ani thu asoi tlat wangin thil ni thei ani thu asoi Khalibafian US ne na inka hai ti top thei na tura Iran din mun asoi langa hemi chungchanga hian Israel in Iran na Hezbollah laka be pui thak chu aban sananga yani ati Israel chuan Iran US le Israel in do na a ake apen nuwa Hezbollah hi abeya Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha ani awanga phubala katiam Ghaliba fachan na hi US President Donald Trump an Truth Social postin Israel le Lebanon thunei tu te chu voin ninga ni April ni som paruk hian an in bedon ti anem nget ani Lebanon na inka haizau tak siam zo le ti chak chu Hezbollah ro pui tak do dal na le nget taka be pui thak na le Excise of resistance in pum khat na ra ani ang ti in Ghalibaf chuan exa thu chwa siamin Israel first ti swal ani ati bok Hezbollah hi kumsang khazakwa som riat pani khan Lebanon Shia pui thiam le firfiak pol pakhatin andina Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan nasatakin an thlop ani Khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thlak thei te chu ani e